Eveseblu mesia daganao. Jurovisebe mesia zoklaleo. Wuntis podcast. Hegbe Hedona. Hlɔ̃biabia. Edzɔgbere kale ɣedzeƒe Afrika ƒe du aɖe me be aƒetɔ Zokli kple srɔ̃a tɔwo dzɔ wodzi ŋutsuvi aɖe eye wona ŋkɔe be Nyuiemedi Gamesu. Ƒometɔwo katã tso aseye gã aɖe ɖe ɖevi sia ŋu ŋutɔ elabena eyae Mawu tsɔ ɖe dzila siawo ƒe kotsitsi ɖae. Zokli kple srɔ̃a kpɔ mɔ na vi ƒe geɖe hafi dzi ɖevi sia eya tae woyɔe be Gamesu elabena Mawu ƒe Gamesu wòna viwo. Game li nu sia nu va eme abe ale si Mawu ɖoe ene. Engli siawo nɔ anyigba sia dzi ɖum hafi wodzi Gamesu. Le ɣeyiɣi sia me tututu la, dunyaheha bubuwo nɔ ʋiʋlim vevie be yewoado tso Engli siawo ƒe kɔkuti te. Esi Nyuiemedi tsi vie ko la, edze suku gɔme le woƒe du si woyɔna be Tamil la me. Eƒe ta gbɔ kɔ ŋutɔ eye wòku akutri hã vevie ale be exɔa ɖoƒe gbãtɔ na etɔwo ɣe sia ɣi nenye be wowɔ dodokpɔ. Esia ta nufiala ɖe sia ɖe lɔ̃a eƒe nya. Esi wòde sukua wu gɔmedze klase adelia nu ko la, nya aɖe va dzɔ ɖe edzilawo dzi eye wòle na wo be woaʋu ayi du bubu aɖe si woyɔna be Miawoe kpɔ la me. Ale Nyuiemedi tsɔ vevesese geɖe gblẽ eƒe sukuhatiwo kple nufiala lɔlɔ̃awo ɖi. Klase adrelia mele suku si le Miawoe kpɔ dua me o. Ale Nyuiemedi fofo ɖoe ɖe Gbɔmita du me be wòawu sukua nu le afi ma. Nyuiemedi yi sukua dzi kple veviedodo abe tsã ene. Ame aɖeke mexɔa ŋgɔ nɛ gbeɖe le woƒe klase me o. Nufialawo gakpɔa dzidzɔ le eŋu le afi sia hã. Nukutɔe la, nufialawo ƒe tatɔ kple sukua dzikpɔla ya melɔ̃a Nyuiemedi ƒe nya kura o. Eŋkɔe nye ekpoɖewo si. Nufiala sia le fu Nyuiemedi vevie elabena godoo ne wowɔ dodokpɔ ko la, Nyuiemedi xɔa ŋgɔ na nufiala sia ƒe viŋutsu si hã le klase me kplii. Hekpe ɖe eƒe agbalẽ nyanya ŋu la, Nyuiemedi gabi ɖe fefewo abe bɔlƒoƒowo, duƒuƒu kple bubuawo ene me. Gbe ɖeka la, nya gã aɖe dzɔ le sukua me. Nya sia wɔ dɔ geɖe ɖe Nyuiemedi ƒe agbenɔnɔ dzi emegbe ŋutɔ eya ta ele vevie be miase nyawɔnuku sia. Nyuiemedi ƒe tagbɔkɔkɔe, ɖekadzedze kple fefewɔwɔ ƒe nutete si le eme wɔe be eƒe nunyua nyɔnuvi geɖe siwo le sukua me la ŋu. Ɖe sia ɖe dia eƒe nya gake wonɔa vɔvɔm na nufialawo. Ke gbe ɖeka la, nyɔnuvi dzetugbeawo dometɔ ɖeka si woyɔna be Tuidzi la do dzi ŋlɔ agbalẽ ɖo ɖee be yelɔ̃ eƒe nya ŋutɔ. Ke agbalẽa meɖo egbɔ o. Sukuhati sisi Tuidzi tsɔ agbalẽa dee la mele be nɛ o. Ale lɔlɔ̃gbalẽ sia bu ɖe teƒe manyamanya aɖe. Nukutɔe kple dzɔgbevɔ̃etɔe la, nufiala ekpɔ ɖe wo si. Nyuiemedi ƒe futɔ tututue va fɔ agbalẽ sia le mɔ dzi. Gbe ɖeka esi wòyina suku le ŋdi me. Eʋu agbalẽ la kpɔ kasia ekpɔ be Tuidzi ŋlɔe na Nyuiemedi. Sukudzikpɔla la kpɔ dzidzɔ ŋutɔ be Nyuiemedi ge ɖe yeƒe mɔ me azɔ. Yahe to nɛ vevie alo yanyae gɔ hã le sukua me. Hafi sukuviawo nayi ŋdi sɔleme la, ekpo ɖe wo si tsɔ agbalẽ sia da ɖe eƒe nuŋlɔkplɔ dzi le eƒe ɔfisi. Le sɔleme megbe la, sukudzikpɔla nufialawo ƒe tatɔ yɔ Tuidzi yi eƒe ɔfisi eye wòbia gbee tso ame si ŋlɔ agbalẽa ŋuti. Tuidzi ɖi vo ŋutɔ
eye wodzo nyanyanya. Vovonle eye gbɔgblɔ hã bude gake edodzi eye woɖo eŋu ye ŋlɔ agbalẽ na Nyuemedi. Esi nufiala setui dzi ƒe nyameʋuʋu vɔ la, dzikui vevie eye wohe to nɛ nyamanyama. Tui dzi fa avi vevie gake tohehe sia metrɔ eƒe susuwo ɖa le Nyuemedi ŋu o, le lɔlɔ̃ si wòtsɔ nɛ la ta. Esi nufiala ƒoe vɔ gbenya nɛ hexlɔ̃ nui keŋ vɔ la, tui dzi gblɔ nɛ dɔmedzoetɔe be eƒom vevie ɖe nye lɔlɔ̃ ta gake wò ƒoƒo la mate ŋu atrɔ nye susuwo o. Azɔ koŋ nede tsi be wòatsi. Nye la, tsi le dzadzam o, ŋdɔ le ʋuʋum o, tu le ɖiɖim o, nye magbe Nyuemedi lɔlɔ̃ gbeɖe o. Ate ŋu anyam le wò suku sia me faa gake eya hã mana matrɔ o. Ɖeko magayi suku bubu me. Ele be maʋu eme na wò be lɔlɔ̃ la ƒutomemi kple tsivivi wònye. Meŋlɔ agbalẽ o, nye meŋlɔ agbalẽ o. Ele nye dzime. Sukuviwo ya nukuku wonye ta womalɔ wo nɔewo wa. Lɔlɔ̃ le míawo hã me. Wò dɔe nye be nàfia ale si míalɔ mía nɔewo be wòanyo na mí boŋ. Esi wògblɔ nya siawo vɔ la, edogo yi eƒe sukuxɔ me. Eƒe nyawo wɔ moya na nufiala ŋutɔ. Wona wòtɔtɔ ale gbegbe be menya nu si wòawɔ o. Eteƒe medidi o la, nufiala sia yɔ Nyuemedi hã va eƒe ɔfisi. Etsɔ tui dzi ƒe agbalẽ si wòŋlɔ nɛ la be wòaxlẽ. Lɔlɔ̃gbalẽ si Nyuemedi xlẽ la me nyawo yi ale. Tui dzi le suku. Tedoxe ƒe ŋkeke 2 le ƒe 2018 me. Nye Nyuemedi lɔlɔ̃tɔ. Enye dzidzɔ nam be maŋlɔ agbalẽ sia na wò. Melɔ wò nya ŋutɔ. Esia yi ne mekpɔ wò la, ne dɔe le wuyem hã meɖi aƒo enumake. Míenye sukuviwo gake ɖe míalɔ mía nɔewo wa. Medi be nye kpli wò míawɔ xɔlɔ̃ eye ne Mawu ve mía nu míedogo la, ekema míaɖe mía nɔewo. Wò nuwɔwɔ ɖe sia ɖe doa dzidzɔ na nye dzi eya ta ne egbe nye lɔlɔ̃ sia la, ɖeko Mawu ɖokui nye. Míawɔ lɔlɔ̃ sia kple susu nyuie ale be wòazu kpɔɖeŋu na míatɔ bubuawo hã. Enya be womeɖe mɔ le nu sia tɔgbi ŋu le sukua me o. Eya ta megana ame aɖeke vevitɔ nufialawo nase o. Dze agbagba míadogo egbea le tɔmemɔ dzi be míaɖo dze vivi aɖewo. Metsɔ lɔlɔ̃ vavãtɔ do gbe na wò nyuie. Ne atiwo katã atrɔ zu nuŋlɔti eye atsiaƒu hã atrɔ zu nuŋlɔtsi gɔ hã la, nye mate ŋu aŋlɔ nye seselelãme nyawo katã na wò. Ne exlẽ vɔ la, nàvuvui. Ne menye nenema o la, woahe to na mí vevie nenye be wokpɔe. Nye wò tui dzi. Esi Nyuemedi xlẽ agbalẽa vɔ la, eƒe mo wɔ yaa elabena menɔ mɔ kpɔm na agbalẽ sia tɔgbi kura o. Nya la dze kpo gake megblɔ nya ɖeke o. Azɔ nufiala biae be nu ka wòbu tso agbalẽa ŋu mahã? Nyuemedi ɖo eŋu be agbalẽa me nyawo vivi ŋutɔ gake nye menya naɖeke tso ŋu o. Menye nye dɔe be wòaŋlɔ agbalẽ sia nam o. Ele eme be tso esime meva sukua me la, mekpɔ be nye nuwɔna doa dzidzɔ na nyɔnuvi dzetugbe geɖewo gake nye ŋutɔ ya nye metsɔ ɖeke le me na wo o. Elabena nye mewɔ susu aɖeke ɖe xɔlɔ̃ dzedzewo dometɔ aɖeke ŋu kpɔ o. Agbalẽ srɔ̃ƒe meva. Nufiala sia si lé Nyuemedi ɖe fu me
eye wònɔ mɔ kpɔm be gbe si gbe wòage ɖe yeƒe mɔ me la, yeafia nui la, do dziku ɖe eŋu vevie hegblɔ nɛ be, kpɔɖa, wò ame si le ɖokuiwò yɔm be nunyala, ɖe menya be yeda míaƒe sukusewo dzi wa. Ele xɔlɔ wɔm kple tuidzi. Enya be mɔɖeɖe mele xɔlɔwɔwɔ ƒoɖi sia tɔgbi ŋu le suku sia me wa. Nyuiemedi ɖo eŋu be, taflatse nufiala, bubutɔ, eme mekɔ nam o. Tuidzie ŋlɔ agbalẽ be yelɔ nye nya. Megblɔ xoxo be menye nye dɔe. Gawu la, nyemele eƒe susu me hafi wòŋlɔ agbalẽ sia o. Mlɔeba la, agbalẽa hã meɖo gbɔnye, mexlẽ heɖo eŋu hã si afia be melɔ ɖe eƒe didi dzi nɛ o. Aleke wɔ mezu vodala le nya sia me? Esi wògblɔ esia vɔ la, aɖatsi lolo ɖe eƒe ŋku dzi eye wòzi ɖoɖoe kpoo eye edzi hebia be, azɔ ɣe ka ɣi meyɔ ɖokuinye be nunyala le nyateƒe me la, Nyuiemedi ƒe nyawo ɖe kpe, eɖe eɖokui nu eye wòle be woaɖe asi le eŋu wòadzo gake esi koklovi ƒe nya medzɔna le aʋakɔwo ƒe ʋɔnuwo ta la, nufiala vɔ̃ɖi sia ƒo Nyuiemedi kutɔkutɔe. Eƒe ameƒoƒo la va dziŋɔ ale gbegbe be nufiala bubuwo nya aƒava le avi hafi woɖe asi le eŋu. Nyuiemedi do dziku ŋutɔ ɖe nufiala ƒe tohehe madzɔmadzɔ la ta eye megaƒo nu kpli kpɔ va se ɖe esime wòwu eƒe nusɔsrɔ̃ nu le sukua me o. Esi sukudzikpɔla he to na Tuidzi kple Nyuiemedi vɔ la, egadi be yeanyawo le sukua me gake nufiala bubuawo wɔ takpekpe hedzro nya la me eye wogbe be yewomanya wo. Wokpɔ be Tuidzi da suku se dzi gake tohehe si wonae la sɔgbɔ eya ta ele be wòanɔ sukua me boŋ ne woaxlɔ nui ale be wòatrɔ nɔnɔme ava nɔ agbe nyui. Le Nyuiemedi gome la, wokpɔ be ɖeko wohe to nɛ dzodzro eya ta mehiã be yewoanyae kura o. Hekpe ɖe ema ŋu la, Nyuiemedi nye woƒe sukuvi zazɛtɔwo dometɔ ɖeka. Eyae ganye sukua ƒe bɔlƒoha ƒe nunɔla hã. Ame aɖeke menya agbalẽ ɖe enu le eƒe klasi me o. Ale nufialawo gbe nya na sukua dzikpɔla heɖo aɖaŋu nɛ be yewomaganyia o. Tohehe sia he Tuidzi kple Nyuiemedi ƒoƒu azɔ. Ametsitsiwo gblɔ be nu si ame ɖu hafi ku la, eƒe tagbɔ wònɔna. Lɔlɔ̃ deto aɖe va ge ɖe Tuidzi kple Nyuiemedi dome. Le woƒe xɔlɔ̃wɔwɔ sia me la, Nyuiemedi fia nu Tuidzi ɣe sia ɣi ale gbegbe be Tuidzi hã va zu kutrikula blibo le eƒe klasi me. Nu sia wɔ nuku na nufialawo kple sukuviwo siaa. Le Nyuiemedi ƒe sukudede ƒe ƒe enelia me la, le gbɔmita la, ewɔ klasi adrelia ƒe dodokpɔ eye wòkpɔ dzidzedze hã. Enye eƒe didi be yeagayi sukudede dzi le sekendri suku si le Tano dua me eya ta ewɔ sekendri suku sia ƒe amexɔ dodokpɔ. Egakpɔ dzidzedze le dodokpɔ sia hã wɔwɔ me. Suku adze gɔme le ƒea ƒe gɔmedzedze eya ta Nyuiemedi ɖo be yeayi mɔkeke aɖakpɔ ye dzilawo ɖa. Ale wòle be wòagblẽ eƒe lɔlɔ̃tɔ Tuidzi ɖi. Wotsɔ vevesese gã aɖe klã wo nɔewo. Woxɔ wo nɔewo ƒe adresiwo be yewoate ŋu anɔ agbalẽ ŋlɔm na yewo nɔewo. Esi Nyuiemedi va ɖo edzilawo gbɔ la, woxɔe kple dzidzɔ manyagblɔ aɖe. Woda akpe na Mawu be ekpe ɖe yewo vi la ŋu wòwu eƒe titina sukunu hexɔ ɖaseɖegbalẽ nyui hã. Nyuiemedi wɔ Tano sekendri suku la ƒe dodokpɔa nyui ale gbegbe be sukua nunɔla ŋlɔ agbalẽ nɛ be wòava de sukua femaxe gake ele be wòaxɔ
nɔnɔme nyuie ɖaseɖigbalẽ tso suku si wòde va yi la ƒe nunɔla gbɔ hafi ate ŋu age ɖe Tano secondary suku la me. Dzɔgbevɔ̃e kae nye esi? Gbɔmita sukudzikpɔla nye Nyuiemedi ƒe futɔ gãtɔ. Gawu la, nufiala sia ƒe vi hã wɔ suku kɔkɔ sia ƒe dodokpɔ. Ke eya mete ŋu wɔ dodokpɔa nyuie abe Nyuiemedi ene o. Eya ta togbɔ be woxɔe ɖe sukua me hã la, ele be wòaxe suku fee. Nu sia zu ŋkubia na nufiala tsɔ kpe ɖe fu si wòlé Nyuiemedi xoxo la ŋuti. Fuléle kple ŋkubia xɔ aƒe ɖe nufiala sia me ɖe Nyuiemedi ŋu ale gbegbe be mate ŋu awɔ nuteƒe o. Esia ta le mɔkekea me la, eŋlɔ agbalẽ na Tano sukununɔla be Nyuiemedi nye ɖevi vɔ̃ɖi. Ne woxɔe ɖe sukua me la, agblẽ sukuviawo keŋkeŋ eye le eƒe tɔsesẽ vivivo ta la, yemate ŋu ana nɔnɔme nyuie ɖaseɖigbalẽ be wòava de sukua. Azɔ eŋlɔ nu tso via boŋ ŋu nyuie be woaxɔ eya ɖe Nyuiemedi teƒe. Esi agbalẽ sia ɖo Tano secondary sukua ƒe tatɔwo gbɔ la, eve wo ŋutɔ be nuwo va yi nenema elabena wokpɔ be ne yewoxɔ Nyuiemedi ɖe eƒe dɔwɔwɔ nu la, ekema agbalẽnyala aɖe gbɔna sukua me na yewo. Ke azɔ nuwo trɔ bubui. Togbɔ be nufiala ƒe ɖaseɖiɖi mesɔ na wo o hã la, womate ŋu agbe eƒe aɖaŋuɖoɖo xɔxɔ o. Elabena gbã la, ɖevi siwo katã tsoa Gbɔmita sukua me va Tano secondary sukua me la, nufiala sia na ɖaseɖigbalẽwo eye ɣe sia ɣi la, ɖaseɖigbalẽ si wòna la sɔna ɖe ɖeviawo ƒe nɔnɔme ŋu. Evelia le woawo ya gbɔ la, nufiala sia nye ame si ŋu ŋutete le eye wònye nuteƒewɔla kple dɔnyuiewɔla. Womenya naneke le eƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye ŋu o. Ale woxɔ eƒe nyawo dzi se eye woxɔ mɔnukpɔkpɔ sia na be Nyuiemedi maxe fe le sukua dede me o la hetsɔ na nufiala ƒe vi Tongba. Ale woŋlɔ na Nyuiemedi be wòava xe suku fee. Esi Nyuiemedi se nya siawo la, eƒe dzi gbã eye ɖe menye edzilawoe nɔ ŋudzɔ le eŋu o la, anye ne ewu eɖokui. Eƒo fi de eɖokui kple dɔ si na wòva dzɔ ɖe xexe vɔ̃ɖi sia me. Edzilawo fa akɔ nɛ eye wogblɔ nɛ be wòakpɔ Mawu ƒe asinu. Ale Nyuiemedi tsɔ nya la de asi na Mawu be wòabia hlɔ̃ na ye. Azɔ esi ga mele Nyuiemedi dzilawo si be woate ŋu aɖoe ɖe secondary suku le Tano o ta la, nu blibo la va zu nuhaha gã aɖe na wo katã. Nyateƒe wònye be ne ewu tsɔtsɔ na ame la, tonatɔe wotonɛ na. Nyuiemedi ɖo dzi ɖe Mawu ŋu eye wògblɔ na edzilawo be ne woʋu secondary suku si le Tano nu la, yeayi aɖadi dɔ le sukua me ale be yeanɔ dɔ wɔm, anɔ nu hã srɔ̃m le ye ɖokui si. Eɖo kpe dzi na edzilawo be ne yele afi ma la, yeagate akpɔ awɔ amexɔdodokpɔ le ƒe bubu me. Ne medze edzi o hã la, yeanɔ nu srɔ̃m le ye ɖokui si va se ɖe esime ye hã yeanɔ secondary sukuwo delawo ƒe dodokpɔ si wowɔna nenye be wowu woƒe nusɔsrɔ̃ nu. Dzilawo da asi ɖe ɖoɖo sia dzi nɛ. Wodi Mawu ƒe yayra nɛ le eƒe agbagbadzedzewo katã me. Le mɔkekea ƒe nuwuwu la, Nyuiemedi klã edzilawo eye wòdzo yi Tano sukua be yeaɖadi dɔ le secondary suku la me.